Poco más o menos 500 mga surrenderies desde area of responsibility del Police Station 8 na sinunok el yakapaman surrender y atende con el profiling del PNP alin na covered court del barrio de Sinunok en Denantes lang aga. Este mga surrenderies desde mga barrio del Sinunok, Maasin, Calarian, Malagutay y Campo Islam. Bien silencio tauhi con el palabra del oficial encargado del Zamboanga City Police Office, Police Superintendent Luisito Magnaye. Mas ya queda sila silencio cuando apela si Magnaye que mandaya man surrender con el mga uban del mga surrenderies, siendo si hindi. El ginda sila na dos mga lugar lang, na preso o na cementeryo. Ya dedica pa kansyon el oficial con el mga surrenderies que un parte del su amenaso que ya puede re el mga surrenderies. Na records del PNP, total de 54 operasyon niya el ya conduce drug bypass operation el Zamboanga City Police Office. 90 el ya pwede sila aresta y 5 persona el muerto na operasyon. Ya alcanza también na 5,384 persona el yaman surrender, 206 aquí, admitido mga drug pusher, mientras 5,178 el mga drug users. Asigun kun Police Chief Inspector Ellen Galvez, sila ta implementa con la simultaneous operation del Oplan Tukhang y Oplan Double Barrel del PNP, que target también amo el mga high-profile targets. We expect na man-increase pagkat for causa kay continuous mangat el chance kita dali el PNP. Along this way, please be reminded that the Oplan Double Barrel is simultaneously conducting, meaning habang taas kita pleading kanila para man surrender, siya na tamang kita mga anti-illegal drugs operations taas. Base na intel reports del PNP, mayoría del mga target del PNP que no hay pa siempre descansa el aura, ta escondea na mano del otoridad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.